BJP asong pen election rally amai ke pado. Hamre narong supiang kyang along ke BJP haiji sita halong juyang kyang anchoji. Cleaning son rong ham. World Wildlife Fund WWF India tumpe North Eastern Range Silunijan logistic items kepajir. Kardom Karbi Prime Time birtang ton pen arju panekha. Lakha Krikithom Langhin constituency ki parlo Jaipong Pathu Klamalong election rally amai lapen mass joining amai padopon. Jangmipo ni phai sirkya parni Langhin BJP Mondol Chunbang start hissing rong pipen kachari ponamaya long aluhiaman pen nangate tongdun Caribbean long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MLA Bidya Singh Ingling MP Holland Singh Bay EM Billy Mohan Khaklari lapen pinangan manpeng kedowa tuang cetok. Lasong si non kiwang GMP kiliga long BJP asong pen kacetoy dun amosing kiswa phan kiong dunga vote pen kipahai jia phan vote kereka mai padun. Lapente Caribbean long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaning jepon Langhin constituency long pen Jaipong Selawara Rataphan non kiwang GMAC constituency thakpon popasi lampri Jaipong. Anparata non MP kilika long jongsi APHL siasong pen jai kathar haidet lo pulotang pe CEM ar pupen chethan pet jipusi Jaipong ararat hengno seme tangteka. APHC rebel lama rebelo APHC rebel lama rebelo APHC ka diaglong pen bidaya lama rebelo APHC ka diaglong pen bidaya lama rebelo अच्छा सर पेंडिंग नाली तुम कौन सी हाईला सिंह किशो जम श्री नाम देव पुलमते ने सीएम और पुबेंसी चिरियन जति एमबीसी जुड़ा पांच सिंह से में के तांगा थांता भी कर बेंगलोर फन पचो बाहरी नाले तुम के कर बेंगलोर के रिजेक्टेड लो कली बना लासी Omor Singh Kiso jom si Ramdet Pulamte neke political life pensin ke cirian election masih tujuan. Ahok dalam sebuah moke nalatum fuk jurnali sinalatum tegak. Omor Singh Kiso Karbiang Lorat Dimaus Lorat West Karbiang Lorat alalatum bangka pehagi apaan putot Narendra Modi apaan Prime Minister Kapiman Jiang Ho Ephak Omor Singh Kiso Banta Laso Akhir Cumi Ki Piye Pat Karbiang Long Dimasa Ratum Inghong Dinglo Bud Ki Piye Pat Kalimat Rantan Malete Rantan Malete Lara Sime Ke Sitting Jomo Siya Ke Tanga He Lasi Nale Tuma Akhir Cumi Pensi Nale Tuma Cerap Keto Tuna Joine Pensi Karbiang Long akhir Jumat donasi nidi pini semeta tang thutlo Omor Singh Kiso yang si Ramdet Narendra Modi si Prime Minister man medet pulamte ne CM arpu penta nili cethan petto busi waita kalsa ben bajin ton marete lasi Omor Singh Kiso hai bekpo Narendra Modi Prime Minister man bekpo nili dak Jaipong kapatwa kalau sini waida kalsa nili nadro begini. Lasi nanti dosi Omor Singh Kiso hayal mana. Lapan non Delhi
Lom sitame Narendra Modi pensi Prime Minister non batai ke thok Prime Minister mantu lapen ke ilitum ong dung awat pen ilitum cepahai na ia bangala pahlo tribal area protection tribal area tangka mahano nang ipipet al sose ke padong ia phan nang itu manutin sitame nang ningalo cerot kut pensi ilitum cepaduk ngangku ilitum ka cepaduk nangi aningkan kalilu aci klota velo ilitum ka cepaduk nangdi non ningkoi lapen nikrepo laansi ilitum cepaduk nang joto আমি কষ্ট কৰিব লাগিব মাত্ৰ 20 দিন 18 দিনে আছে আমি এইখিনি আগত যদি আমি 1 ঘন্টা কাম কৰে এবাৰ 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা আমি কাম কৰিব লাগিব কাৰণ নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমি শক্তিশালী কৰিব লাগিব এলিতুম নৰেন্দ্ৰ মোদী ফান জাকং পিনাহি এলিতুম নৰেন্দ্ৰ মোদী ফান পাংটাং পনাহি লাপেন এলিতুম দংসি নামিতুম ফান মোপেন নাং ফানলো ये कार्बियम लोग सितमे इल्तुम बीजेपी सरकार स्टेट लोग सितमे बीजेपी सरकार और सेंट्रल बीजेपी सरकार पे बंधु district committee in charge ke dosi nili sakuri gidi development kan nili iem kelong army langhin consensi bhulmia consensi haulare consensi army si web nili der ko kisosen nili kam kipi nili si deklar nili cipin dagun lasi dak anu bhani atumi di kete kalau ber nang cipin dak atu mangli arjun tu nang tum pota pakon hoiti nili bini nang arjuna daur sing hang ni singeman me apang ni singeman mohut jai pom mandelo apar salor suri ke thok hazini pota bi nang tum thang nak kendala rabis na nili sige thok Langhin pen serpin pokro nang kilo pinta. Nonang kili GMP kili ka hut hamren arong supyang kang kido ana PS alongta nona dihu ke APHLC mate jai kathar se hai thai ji pusi pini pherang ke tuma thengno APHLC hamren tan committee amai phu cleaning son rong hang pen ajok pingje thu athe ki damtang MSc kiliga hut pen anpar nona dihu si rong supyang kangar loke APHLC award ongmu pigalang pusi alang li pening je thu nili jongjung mate nitum party pen pu ka chardam ateng pulote kedamtang 2022 MSc election hot June chiklo hala so pen jong si langdam polotang te nitum hamren la pen socheng la town area bangke pe polling station krisi bagdo la silas krisi along pen ke chuta kedam tang ta ke rem ke kon la long thom wet halong jiwe ilong rem long ke ambino la pen sibang rong karbi lanchot la sin non bangke nili ke chara bangke nona teng polote nili kidun long anat adim bagaching kilong arlo muni tu bagaching kilong gache thanlong teng polote halong jiwe kosoni ne palam chot sitala ambinong danon matai ke hai lapen ke malong rong ching rong karbi hai labji labang lo nili rara bangke pachini kangtung lapen si dak ke hai labji alam the bangke ningkaning koi rapli national politics ladak nange sunto gojok pini karbiang long lapen di mahasara same chini lo hamren town chot kali lo Kay itum tribal akai phanang chenek lapen ke dak kachong da war sai ka pen chenglok sakuri baturi lahai ka we ki pipe pen chenglok sia sentiment bangke nang bat peglo isi pen hinia point bangke BJP atum jasemet alangli ke damtang la congress ak sarkar banglo pen alangli EM ke sun se pin atenglo pen EM anta lang liar pu ke thenai na EM sigelong department ke thenai nai tangka kangchu nai nai department se lang liki ot penili methang jongjung chekloyon ya prang pota farman kam chekle mamlo nili hadak mondol pen che bhongkang hoyan lo mane nang tong pusana kang sirwaret ma mate IEM adum tong suhinang pipe chadi mako ponse la mondol pen ta che bhong lo kali tene pinida mat press meeting ni kang der jiho sal kulu phis long ma si ponse ni kang lo
niliri deng ciri ke thoma pota ke long ya phan suri troxinar cap suri kebak le rog loga khoros sita kam bang chunche de basila so teng pen langdam puluta lang li ke si bang ke ang thin ke lang no khei ituma khei aphan ke rabja ning hang he la so joine pen sang lang li ke number 1 ke mp ticket bang vote bang remi po pen hinia point bang ke alang li mp a candidate la an lokar biang long leader do piglang bjp long ta hexer reset intellectual leader ta do hadak sahala hitum ticket long lisa lang li long rong la bangai sia weak point lo bjp de mangai la high pencil lang tu me keremja ajur do kringi ke hay ajur bo bali keremja ajur do kringi bjp tum bangke la lo la pena konon bang pho candidate pen langdam pote ke thek kere humpurti pen jenglo khadu we apsl sia candidate ake hai jai gatha hello highest bang senilihin pen bangke karbiang long arada phan klar dak pen pachini lo la pen high vek jinilum or karbiang long dimaso la pen ensil alam ni la jihak ningjing tung ensil ta misen nona batai bang ada tribal khai kuki pen jenglok dimasa pen jenglok la pen kapre sake chepa jati la pen ke kapre jati sodopik hala haya tumlong pen nilitum dam de nilitum along ke do ajati tum hian se bang si contact lo phone ben si contact lo pen alang tumang bong dam lo do lo la swami sesa bang ke arni bang da nang levoy nilitum mono nilihin pen ka chuning ri bang ke nili ningkan hinia prang ke nili SDC long sikedo pen SDC ke long ke do hut same inglong ajule nang rem lap pusa taun aju ka pe hai bang nili kam claim lo la pen hai ta hai lo hasut pen benguli bihari to manta hasut elamnar ju pen masi nang pide nang pilo pen hai ta hai lo hala sohut sita non bangke nili che char lo SDC long ninga che thia thai awi pin khangyang aposi nili rat ke ong rat armu ke ong long wang si pin epsl se party long kam claim pen pinila non na batai helo nili epsl se long pen election na dihu kam ke claim ke cheng silo mulada ka bangke kinang pe hai dun theya phan pen itumak hai reng dok reng ni ke dulong ya phan nili hamran town aju ke the ke ting la pen ki bigi thi la pen klimang phar don rap khatu idom hana isi ka chuning ri bangke non na batai helo itum BJP la pen congress phan ka pe hai pen bisaralam nili sarlam thi alam sing thumdam po inglong pen wang amat hamran bujar ke wang pen amat dak bengoli tum nang subvert po bangke chi chak no dagi thik la sonang thaksi ke dam tang ke se tum ka che song Vijara putha kache song bihari atum khiruni chareli long ke se tumareng ke so son thotsi pinile tum karbiang long arlu si methang ha walong si tumareng ke su la so sentiment bang thuke la ke tinino pin lo phak ok e than hor e joy la pen puisa pharu phwa joy ni pen ba kopini gari nang pipo e la puson tangka pen la puson nang e nang rong nang tuma san chom ring vera we kopini we pu lahai ke nang ke chaktap lo la pen election e sek choji la tum ke lage munit sinang tintel election julu tela sikha do we hamren tauna long ke do ke theke ding phan si chuning ri bang ke non nilitum regional party long ke do tum ta eveng kong ing tangchit poson sila non ke claim unti ka hut jong si ki bi ki thila pena krimang phar sarpisa phon nang chirap dun dei polutang te nilitum ta sarbom kribom ji monir tum ke sar hut pen uwe kimia tum jong sila posona leader la posona kapre ka kami claim regional phan khei phan ka ching hona kami claim jong si theklong le det pute ituma khei ke la pula bensi abit mane prithang po la so joine pensi pini hamren tauna long ke do karbi punoi ba dongka punoi mane la town committee kapuri an municipal board kapuri an karbi inglong aso an same tribal aran same regional party apsl se phan kcr yan phan vote ki pithai pen kachepe haye phan sika do we karbi anglong na clark dakun bachini la non malam sopor phan birta mong tonik sunen আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ dinamo phit pothot birta long wang thiglo pini jangmi poni phaisar kebarni northern eastern range Silonijan office along World Wildlife Fund WWF India tumke damtang hot karbiang long lapen kaprek along sitame Forest Department atum nampi along marat long ri Wildlife Sanctuary arlo methanga sai ka cheklem dam bom apor hot katora thetan hai hu along ka cherab dun bom ason thotsi
Northern Ranch Silonizana Longsitame Pini Wall Wild Fun Mate WWF Senior Landscape Coordinator Pranab Jyoti Bora WWF India Pen Logistic Mate Kinang South Hormo Forest Atama Phan Pazirteka Alang Litum Pen Kipazirtekang Lake GPS Hini to nose Binocular Plea Camera Traps Plea Camping Tents Humni LED Torchlight Pocket Rain Suit Partner Cap Cap Runner Cap Winter Jacket Partner Cap Cap Runner Cap Lapen Solar LED Lantern Cap ACF Pranap Teronari Deng Pazirsi Pini Forester Klembang Phu Lapen Doan Ingnam Raikomasai Kiatum RV Arni Kangting Siring Pen Ingnam Arlo Duty Kedam Kasik Sakpen Kejok Japan Chipazira Jaime Dengpo Bangso ACF Pranap Teron Kachipahem Pua Mayalong Forest 1 Dorsing Timung Pen May Kipalam Phe Thanpo Lapen Kijusi Deopani Forest Beat Officer Rajesh Lekhe Pen Kachurolam Phe Paklang Pongsing May Pejutpo Staff atum dak Karbing Long Mate Assam Kunoi Chitang Klong Ini Wildlife Sanctuary do Aso Sanctuary along staff atum duty ki claim dam good ine akisun ami arwe ko duty ki claim dam aso bima kitong nang masukan cepat jog ye pan basic needs kuma kenai masuk tak nilitum dak North Eastern Range Pen alang litum pan WWF isi NGO satum pan alang litum pan pachini lo aso pachini de pen apit alang litum pen nilitum kukima basic needs kenai klasu ateng si alang litum kini nilitum dak North Eastern Range Pen staff pan hari lo sila songbong alang litum pen kenang sot day by day kinanga hormu lagi isi abangge GPS handset iglo supen ilitum wildlife sanctuary aju tu janawar marat mareng lapen haladak sikaritum pusi tame kino jok atum pusi tame so movement hai hui kilani apan isi camera trap system ilitum recordment ating alang litum pen kini na provide iglo apen adun tu bangke staff atum la arve hai hui system pen cepat jogi system raincoat system alang litum pen kilo apen solar lantern ado gawe lapen isi 10 financial filling duty for financial isi 10 hai system alang litum pen provide iglo isi basic needs isi personal wildlife sanctuary also protection of pan financial hormu abang si alang litum pen kini litum dak North Eastern Range sinjan staff pan pagi Karbi Anglong খন কালচাৰেল আৰু নেচাৰেল হেৰিটেজ সদায় চহকী এখন আমাৰ ঠাই কিন্তু আমাৰ সেই সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে আমাৰ বহুত সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ বন কৰ্মীসকল আৰু সেইখিনি যাতে আমি তেখেতসকলক ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ ছাপোৰ্ট আজি ইয়াতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জৰ ACF ছাৰ আৰু ষ্টাফক আমি তেখেতসকলক দিলোঁ আৰু এই ৰেঞ্জটো যিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে গৰম পানী আৰু নাম্বৰ এই নাম্বৰ আৰু গৰম পানী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা দাঁতিকাষৰীয়া ৰাইজৰ উন্নতিৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টে দিনে নিশাই যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে আৰু সেই কষ্টখিনি আমি আৰু অলপ তেওঁলোকৰ লগত সহযোগ কৰি আমি যিখিনি বস্তু দিছোঁ সেইখিনিয়ে আমি ভাবোঁ তেখেতসকলক অলপ উৎসাহ যোগাব আৰু তেওঁলোকৰ কামতো সহায় হ'ব বুলি আমি ভাবি আমি এইটোৱে চৰকাৰ বা জনসাধাৰণ সকলোকে এইটোৱে জনাব যে আমাৰ যিখিনি আছে আমি যাতে সেইখিনি সুন্দৰকৈ ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য আৰু তেখেতসকলৰ লগত আমি এটা নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে WWF আছোঁ আমি কৰি যাম মেইন কাম তেখেতসকলৰ
বিভাগ বা ডিপাৰ্টমেণ্ট বা গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব লাগিব আমি য'ত দৰকাৰ হয় আমি সহায় কৰি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু বহুত সময়ত আমি এই জেগাটো যদিও আমাৰ আছে আমি তাৰ গুৰুত্বটো বুজি নাপাওঁ আমি কাজিৰঙাৰ কথা যেনেকৈ জানো আজিকালি বা বিশ্বৰ চবেই জানে কিন্তু আমাৰ নামবৰ গৰম পানী হয় আমাৰ কাজিৰঙাত আৰু কেইবাখনো লাগে আমি ভালকৈ নাজানো ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আমি বেলেগক মানে সেই গুৰুত্বটো আমি বুজাব পৰা নাই এতিয়া আমাৰ চবৰে দায়িত্ব আছে আমি সেইখিনি যাতে আমি বাহিৰৰ মানুহক বুজাব পাৰোঁ আৰু যিমানে গুৰুত্বটো বাঢ়িব সিমানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ ইয়ালৈ আহিব আৰু সেই মানুহ অহাৰ লগে লগে স্থানীয় দাঁতিকাষৰীয়া ৰাইজে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব আপোনালোকে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে বহুত সময়ত কি হয় তেখেতসকলে যদিও ডিউটিত যায় গাঁৱৰ মানুহৰ লগত বাউণ্ডেৰী এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকে বাউণ্ডেৰীটো ক্লিয়াৰ নহয় যাৰ কাৰণে তেওঁলোকেও সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে অপাৰগ হৈ যায় বা গাঁৱৰ মানুহেও সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে ডিপাৰ্টমেণ্টক সহায় কৰিব নোৱাৰে এতিয়া তেওঁলোকে যিকেইটা কথা কৈছে বাউণ্ডেৰী এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ বাহিৰে বেলেগে তাত ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে এতিয়া মই আমাৰ ACF ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি ইয়াতে এখন স্থানীয় মুখিয়াল মানুহৰ লগত এখন মিটিং পাতি পেলাই এই গুৰুত্বটো আমি চৰকাৰৰ আগত যাতে ৰাখিব পাৰোঁ তেখেতে আমি এজন দুজনে ক'লে নহ'ব এইটো এটা কালেক্টিভলি ডিচিশ্যন লৈ পেলাই আমি যদি কওঁ হয়তো এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব আৰু তেতিয়া ৰাইজ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ Hanjang nang sopen Bisnu Lecture Report Card News. Pinya Berta Bang Kelapan si Kang Tonik Lodo Methang Maker Bang Tu.